Panumayan gelah bakal metulak wali budal keme kejagat surya kecantik. Apan gelah subak inucap puput melung seraja. Nengerana yang sebat kayun gelah singgadel. Apan konen jaman apa gelah ngaturang pangebak tinggi yang begawan. Nejani subak panumayan gelah bakal metulak wali budal. Bibi, ayo sapon api. Tiada di subani kayun-kayun yang gelah. Saja. Doni dini di jagat itu ada jodadi bakal palas kulit kawan dapat jelemelah tu ada jodadi bakal keliden sepet lawanin liang istri bakal keliden bagia kayun gelang rening gelah subak inucap pupet melung seraja aja ide yang begawan suetu mapai jajah kapinin lingi gelang sahananin aja hani mau tamu subak presiden resepang gelang subak presiden sungguh di kayun gelah bibi. Dadi ada agon gelah bekal. Ada ni pinakan di ni sanang bakal tuut gelah. Ricat kaleng ngiring pemargani dayaji di sini bibi. Nah pemekas kapinen bibi gelah bibi. Nabi wendan renggit yang durusan ratu bagong sini. Manian di subani nyenem kadi di surya kencang. Bang sida nyen bibi dadi tetuladan pan. Bang sida bibi ngelimakan. Lungsur bibi dini di pedrama kapinin timpal-timpal gitu pemekas kapinin para panjang kelah bibi ratu bagong istri ini kepuniketan sandang semanio malih cokori yang sekian titian dumada presiden kepitian laksanaya sapon api pekarsan cokori yang sekian titian bang yang titian pacang oren timpal-timpal titian tapi saning keniang titian ngiring-ngiring pedrama saponang semanio cuk semegelah bibi bang kendo pesan sebagai gelah kenah bibi Lejan di bibi, ayo sapon api kayun gelah bakal ngaturang ayah kemo kuliah. Mereresi nudiana di yang pengawan. Ratu bagong istri, iya neng sapon iko kelintang mau tamu kayun cokori dewa. Titiang talara sapon iko sederenge di lungsur mepamit. Mangga boleh titiang ngaturang ayah rengi dan akil lingser. Giring-giring durusang itu. Bang dengalan tengahnya, lejan hilang ya renggel durusang. Bagong istri puniki ngoni-ngoni dan akil lingser tangkel ring cokori dewa menawi pun pacang iring kudayana dre durasa menika Sayonara nejani kayun gelah bakal kemu kudiano ngereresikin udianan ya ide yang begawan men kena saya ini bakal ngiring pemargan gelah ipun pacang ngiring kocap wanaro yang ngiring sing tadi nakal-nakal awas nakal gantung aja dipunya ipun sampun minjam anggap saja kayun gelang ini ngatonang tingkah wanaro ya diasun ke ya buron sakewala kengken ke tingkah ya neluihan kapin mating ya wanda patah tapi bagong itu saya wanaro kita masih bibi bang dengalan tengai jangan kiring gelang jalan benar Jajah pragat megening mantan ipun lho. Ingkenan sing keto jelema banjir. Mieke. Tuan sing ngalan tengahe di pemaring lah. Meh kalen meh. Giring. Sayang tuara mengalih kadung ngeduman kadung biasa hijau jajak aja bebengarja tamu lile
sing mah megening sakit basangipun. Jelema bodoh. Apa nih pakat megening to kan? Kaden kedidian bisa gending you know. Dan bisa sih petuang mah. Mencai bisa, Dir. Masa megening macam moto kan ngigal bisa. Dodo. Amat ya. Ngeden pengakun jelema sing dengno. Nang tegarang pok pang Yang bagus edean segarin. Den pasar mun. Udah ke dan pasar beli timun. Ya ya kemol aku. Den pasar mun. Mula kacang dibuat lu. Udah ngejohang mengulo kacang. Ibentar ngalamun. Nepoken bajang sing mau bulu. Tok teh jelemone. Awak pedo beserak ben misi megening. Tengah do gawe lenang mah. Punika angin tidak nguyonipun ratu. Didit. Sampunang nika kegono Bagong. Man, Pemargi kantun do. Nang iwasin malu dong. Sampun api. Amone sedang dajak ide sang yang surya, apalah kalanturang perjalanan. Wadah. Sampunang. Man, Tengah tepat wastane puniki. Ilo-ilo dahat yang cokori dewa memargi. Mangno sampun pemargi druwe kecanakan tuk sang kalau merati udu aku. Dan Nah, tosang. bener. Kumentos ido sang yang surya seng. mungkin jo. Kumentos ido sang yang surya seng. Mi jelemong ngelah doen cara bais bebek mempetau. Wong, Hah? sapun apian mesiram dumun. Wasan mesiram, oh lanturang pemargi ini. Benar. Iyan gitu sedang melasan kelah merasa ongkap san. Ini ongkap itu. Me, kadang-kadang me. Oh lungan keto manus. Ring. Opak. Ring. Nah, tahu bos. Los pengangonnya. Dan keberan tas ditudur batu nih tuh. Iya nan suut manjus pengangon itu ulian peluh. Peluh ben salo. Ini apa niki peluh kita banyak. Ini kumentos usahan mesiram. Pengangon kijang tuh. Dua gong gede titiang mau pamit aja bos. Amat legan kenah cai nih. Pragat metembang megendeng don cai mau pamit lakar hijau. Lakar meju au. Lemuseng selah sikut kelemon. Apuniko sampun wagong. Parakan mungal. Kayang kemetu maturing cokori dewa. Malah jebos me malah ipun teko. Wagong ijo titiang makilat me kata. Mula nyaman cai jelmaseng lah kenah. Inge jadbo tanpa semu ipun. Edar jani kini. Napun api. Cai ngoyong malu dini. Gelah mesira malu anak. Oh titiang bohongan nos. Legentina ke. Nyanan jaonyo ngalen itu hilang penganggo juari melalung. Oh inge. Rau gelah naik cai tas manjus dah. Sares. Petak. Mati tuong dialatenya nak ikang malin penganggo. Pangman momoman jak alin jo barang. Aing ket makelon jelema manjus. Yang ngalit dar. Aing lembut. Nyang pisan toyo driki lanjut. Aing tris saja nih. Memang boleh. Beda ical.
Kelah mamuh bendok ini tistoyo dini do. Inge ampun ical perkebonang di cah. Nyaman ci bener jo. Ijo kadani pun manus. Apa ya kudang itu? Ayo wasin do. Pas kongang gila mau. Apa ya kejaga amat. Pangkengken misi kene bro. Wosang masiram, mangno ical dingine, daging yang senam pagi. Kemudian besut manus olahraga. Kenapa kalau gede yang itu? Agung, Hah? pedalam titiang parakane bentar. Ujang cang pedalam ji. Yang lemes segar-segar sangat san pedalam. Agung, Hah? anun titiang anu, Apa? anun titiangnya siupo, Apa entut tiangnya. Kengken unduk lah deh. Pangado petang ci. Kelekengken cang apa dan nyup entut. Cang nak nyup ye. Dong malah ada ye kelebutan. Kengken unduk edir. Puniki neke titiang tan mau pamit manus tumunan. Bener? Ya ngenai pun takkan berdua orang titiang nyilam gitu. Man. Ya sampun titiang nyilam. Sakit pasang tiangnya. Di tengah ye itu. Inge. Oke Ya sampun sakit pasang tiangnya. Ngendut tiang. Ya sampun titiang ngentut deng rubuk ya meneh. Nah, bapak ni Niko tengah ye. ampun salur dekin pesret. Dong tuh siupo. Inge. Cang taro ya nyup entut cang nak nyup ye. Wah. Yang cang nyup entut kok kengken kok ban entute. Ini marah tidak melekat memot nih. Apa kadang ngabo? Iya mau ngeruduk tuh. Sampunang niko gegono Agung. Ngejep nih. Ngalah ada nak teko. Inge. Amel busano derwe. Gereng. Giring. Ye. Mungkin. Batah. Ni cai kan bengelah gaya ini. Domilahan abo mereka ke mana? Dijong ka bangci pengangon cang eh. Dil. Ini olas. Nang udah biasa ngai bona. Bikase dipuri demailah apa. Tuh dijeng aljang pengangon nyamoy. Itu nanti Bong. kenyaran selek aja melalong. Pengangon titiang ical taler ratu. Yang sunawang dijuk aja. Hilang. Belang alin-alin. Ni makejang kailangan nih. Sengaja jalannya. Dong makejang kailangan nih. Ijo jani ale pengangon aduh. Nah. Batah. Meme. Aduh medok. Kudiang jani pengangon gampel lah makejang. Dar. Iya nyangkel saput saja not. Bagong, uniki antuk. Parakane bentar niki ngake. Tar, Cina ke mo. Yang Cina ke pasti uliang ken bojo gitu. Adik gitu adik. Adik itu. Sewire jenang kinyak mesai gitu. Ada ya cibo beki. Ocang nake. Ah, Oh na. Mudah-mudahan halus-halusin dondong. Bang Presiden bakat penganggur di pangsing melalung gitu. Adik sing mati sih. Aing Sing ampe kang pengangon. tunggu lejang ledakan kai, tenang saja. Bertenang buane ngancam celut di kemudian nih. Tenang. Kemudian kori gitu kan. Oh dadi jok pragat cang ji tenang nih. Kantongnya balik kanan. Ibu bojot, uliang pengangon wakene nah. Yang ibu nyak uliang pengangon wakene, nih banget cang biu. Aduh weh. Dadi cai ngesok. Pasang titiang layar dua kong. Jok dia nih. Jok kemudian kalang bojot. Lan. Ujang bojok pangalang. Nalan saya. Bang.
ken bibi. Ning lah sapot poleng iki pasti pengit bontut ning e. Bibi sing lakare kepo atek ken bibi. Makan sapon apiang iki. Ne jan paling melajang. Balik pejang. Oh, jang do Balik jebos teko ning lah kan bisa jam. Bakal budak ke sama. Ini aku kepesangan. Jan ni aku kepesangan. Sayane di tiang sampun teko ning lang niki. Kamu istri. Kamu istri. Si nampun niki ngelang. Si nanake muani dong lah penganggonen ne. Giring melek giring bibi. Kamu istri. Di tiang tan purun ajereh pisan mana di tiang sampun apa mungkin ki. Kudiang gelah menejani bi. Giring jam laep giring lan kepesrah mana giring desa giring. Prabong istri. Aduh. Udiang-udiang nih. Kaden yang terus barok mana. Prabong istri. Kengken bibi kengken. Di Jaya bakat ondar di desa lo kan iki. Jangan duduk di baguane yang kaden ngemo jemak yang ya. Yo hari kan duduk. Yang lah main nang uliang. Pun panjang kencang dikekang. Dong diketol. Yo kaden ko laku. Prabong istri sarang akeh niki. Dua kong istri. Kudiang nejani bi. Anaknya melalung niki pasti mengikuti perlombaan nggih. Kengken bibi. Perlombaan gedean-gedeanan basang, Duh. Ai perajaan yang kok kau Bang ya. Saja ngidang makhluk itu. Sakit. Yo hari gen jak ngendar ke dini kengkene. Iwasin. Ne maro bojo ke ngapa pengangon senu yang tadi nak lu nih nyangkut kene. Kira uliang ni kepengangon tiange. Uliang ni kepengangon tiange. Sen agonya uliang pengangon tiange ni juang ke pengrok-rok ane lo. Pengrok-rokan ngorang guys sing bisa ngulang nyamluk. Kan pengangon kok kene ya. Makanya pengangon ae akuen. Oh, angon ngilangang lekatine druno-druno melalung diop na bajang. Mainan Ya, kok. mainang. Yang rago totonan ni juang ni juang. Lu mikir Ada lu rago kan ngelah. menyeng lah perone. Nak yo pedong lah. Apa niong lah kang engken? Ye nenek nak padana saput ni nak yo nak kerang ngendut ni. Ndi ini ngendot. Bibi, ngudiang apa pengangon anak muani? Paling melau liang pengangon anak bibi. Sampunang. Yakti jero. Tiang kerang ngentut. Yo kerang nyiuk. Hei, nak ngudiang lapor ngendot nih. Hei, yang ulang apa sih? Kengken. Yang yang ulang awas. Aduh, weh, dah jom. Kita ngelanon dan keles dini yang usak mana bayu nih. Kengken yang galak kene nih. Yo hari gar ngakuin penganggo ke dini. Ayo bertuturin. Melak sana, medar sana ane rahayu kaden keco. Apa bentas nak bajang-bajang bin memboh. Bajang sejegek ngewasin. Wala halus sejek bang. Oh ya nake kena bajang gede kalusin bang. Ya nake kena bajang gede kalusin bang. Lusin, ruang lusin no. Bikin pedot. Oh, Jero anak istri. tiang. Elengan. Nge. Niki bapak lusin. Nyaman aja aku macam ando kene. Kambing obo do balu atokokan. Nyamping jelot yang mau balu atokokan. Jaga ada aja nak wani menceng ke kene. Mapalu juju kone nang man ngengken no. Kemudian kamu saling nganggut kan itu. Bibi, Ogang. nak ngudiang bibi misi angat mangut gitu. Ini Metakon lagi Kita kan milu mangut. Citiang lungsur gangerna sinampura rin. Ini Tamangan kadi puniki. Titiang banget ngelungsur ledang jerone. Mang nanentan satru sesapuniki titiang melalung pisan waliang. Pengangon titiang sarang ketiga. halo.
dogen maro jerone bagus elah kaden kalage penganggon iki. Uliang penganggon tiange ngawak-awak. Bibi uliang Penganggon penganggon penganggo sing nawang lelake biasa kene was melalung. Jak paksa. Paksa pone. Bibi, ayo ngaran cari Bibi. Itu uliang Bibi. Bibi. Kan Lian. Ya. Ijaya lakono yo naro. Biasane bipwane wonaro subuh ada diri. Apa beni jeneng ayu? Wow. Kenapa ya ne mirip bena? Wah, Udiang ini nangkon bojo ki. Oh. Ini ben tekoten solah. Wasa nyaman sini. Kerjaan mesat metegul celananya nih tuh. Selamat sore. Selamat sore Ibu Bikan. Ngawak san. Apa ora? Awagan. Duaning jerone pangahen di tiang mabusana sarwa petak. Iyan taniwang di tiang matur menawi kasinangawiku iki. Wingi yuti jero. Puniki. Sane sampun lintang. Iyan pradewe tan sang marga yang wiku mabusana sarwa putih tadi Sampun puniki. putus watane. Pasti kang di tiang sampun madar besisio. Turmaning sisio punika menawi padah kadi tiang putru manusia. Wenang raris mise yang haji pengurus. Wenang lima kang sastra mau tano. Napi sane kinucap napi sane kinucap rahayu. Napi sane ke bawah mau tano dikiring jarak. Mau ditambang tadi punika soleh. Bane yang kemana hantu di tiang? Ragone pinakawiku. Madar pesisio turun. Turmaning sahasa. Urun. Buruk dan memanung. Antas ni pinakatukul ada kiring jagat ini. Ya jero. Sampun angkat ngelancur. Ngawak-ngawak ragone mesang muni. Kan? Oh. Kan pantes yang lasio beburon bu kebocok yang nemara. Ragone doge nyenggohang kempates. Kewalet yang jadi soleh nepukin ragone. Jadi asen dia rupane beburon merupa bojok. Kewala laksanane luwehan tekan raga manusia. Raga manusia dari tekan maiskin lah rasa jengah yang ada depan. Salahnya tekan bojok yang uruk-urukan tiang itu. Makin rin. Yen tadi punika sepor untuk wacana duwene menawi nyengon tiang-tiang mekar di luang ini yang. Bawasang ring menawi kena